Leta ya Kongo ikomeje kwiyemeza kugenzura ndetse no kwisubiza ibice byose yamaze kwamburwa n'umutwe wa 23 biciye mu mbaraga za gisirikare cyangwa se mu mbaraga z'ibiganiro, ariko kandi ikomeza gushimangira ko igihe cyose ibiganiro bitazagira intego ndetse n'intambwe bigeraho igomba kuzabyigarurira byanze bikunze ikoresheje imbaraga ndetse n'ingufu za gisirikare, ndetse ikomeza gushimangira ko umutwe wa 23 nubwo umaze igihe ugenzura ibice bigiye bitandukanye byiganjemo ibicukurwamo amabuye y'agaciro, ikabishobora kubona amafaranga yo kugura ibikoresho bya gisirikare idashobora kunganya umusaruro mbumbe n'igihugu muri rusange, ibikomeje gutuma intambara ikomeza kugera ku rwego rudasanzwe no gutuma iyi ntambara ikomeza kugenda ikara. Ubu tuvugana amakuru yihuta aravuga yuko indege z'intambara zigera muri 2 zo mu bwoko bw'amadrone zitajyamwo abapilote ku mugoroba zamaze kugenzura ndetse zabagaragaye mu bice bya Goma, ibyongeye gutera impungenge ndetse n'umutekano muke cyane mu bice byo mu mujyi wa Goma. Amakuru akomeza kugenda atugera aravuga yuko kandi izi ndege zamaze kurombereza hari ibikorwa remezo ndetse hari n'inyubako zisanzwe zituwemo n'abategetsi bagiye batandukanye bo ku ruhande rwa 23 mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru y'ibanze akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara n'abegereye ubutasi bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bemeza ko bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gusaba igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abacanco ndetse n'abandi basanzwe bafatanya nacyo byanze bikunze ko bamufasha bakabasha kuba bahangana ndetse by'umwihariko bakabasha kumenya amakuru ya bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma hongera kugaragara igitutu gikomeye cyane ku bategetsi ba 23, haba haba General Sultan Makenga, haba Colonel Wiringoma, haba Britara Bisimwa, haba Colonel Nanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo by'umwihariko n'abavugizi ba 23. Byemezwa ko leta ya Kongo yongeye kubura umugambi karundura yari imaze igihe n'ubundi sana ikomeje kugenda icura, nubwo mu bihe byagiye bitambuka n'ubundi yagiye igaragaza ndetse ikanerekana neza yuko n'ubundi ifite umugambi wo kurangiza cyangwa se kwica bamwe mu bayobozi ba 23. Byemezwa ko leta ya Kongo ikomeje guhoresha ubutasi bwayo mu buryo budasanzwe bwo kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko yahitana cyangwa se ikaba yarasa ku nyubako zimwe na zimwe ziganjemwo izo bakomeje gupreza ndetse no kugenzura ngo bamenye ko zaba zitahamwo abayobozi ba 23 mu mujyi wa Goma. Byemezwa ko indege zitagira pilote zikomeje kugenda zigaragara cyangwa se zagaragaye muri iki kirere cya Goma, ziganjemwo indege zishobora kugendera ku butumburuke bwo hejuru ndetse n'indege zidashobora gupfa kubonwa n'amahadari ku buryo zifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ariko kandi zikaba ziri gukontororwa n'abiganjemwo abacancuro. Nyuma y'ibitero kandi bikomeje kugenda bigaragara by'utavana ko bikomeje kugaragara mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23, umutwe wa 23 nawo waba uri gutegura gukomeza kwihorera. Byemezwa ko nyuma y'uko M23 igerageje kurasa mu kirere cya Kisangani hasanzwe habarizwa ikibuga cy'indege, baba bari kwitegura kurasa ikibuga cy'indege mu gihugu cy'u Burundi, aho ubutasi bw'u Burundi nabwo bushimangira ko bukomeje kwikingira ndetse no kugenzura ikirere cy'u Burundi 100%, mu gihe mu makuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara ndetse mu makuru rwose yatangajwe n'umutwe wa 23 washimangiye yuko ugiye kwitegura kuzajya urasa by'umwihariko ku bikorwa remezo ndetse no ku ndege ndetse no ku kibi cyose aho cyaba giherereye, nyuma yo gushimangira ko indege zose bafite zishobora kuba zagira n'Kinshasa. Nyamuneka niba ubwo mbere geza reka nkwibutse gukanda subscribe niba uri mu Burundi cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, kanda handitse subscribe kugira ngo ube nimero ya mbere muzajya badukurikira. Turi mu gitondo cyo kwa kane, turi ku itariki 5 nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tukaba turi mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2026, bifurije kugubwa neza cyane. Umujyi wa Goma nawe wongeye kwibasirwa n'indege z'intambara ziganjemwe zitagira pilote. Inshuro nyinshi twagiye tubona izi ndege byagiye binagaragara nyuma yaho zongeye kuharasa mu buryo budasanzwe. Amakuru yihuta cyane dukesha ibitangazamakuru birimo nka Media Congo Akadomoneti bisanzwe bibarizwa ndetse binakorera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yemeza ko mu masaha y'umugoroba wo ku weje kwa gatatu, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, by'umwihariko hongeye kugaragara drone zo mu bwoko bwa CH-4, zimwe muri drone zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko kandi ngo izi drone ntabwo zatinze muri iki kirere, ariko kandi ngo zagerageje kwazenguruka mu buryo budasanzwe ku buryo benshi bemeza neza ko zari zifite icyo zirombereje cyangwa se aho zaba zitegura kurasa cyangwa se gusuka umuriro w'ubusaso. Ibi ngo byaje gutuma abasirikare ndetse n'abandi by'umwihariko
bo ku ruhande rwa M23 bagira amakenga maze babona yuko izi ndege zishobora kuza n'ubundi kugira ibyo zibasira cyane cyane mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru amaze iminsi avugwa cyane cyane aturuka mu butasi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga yuko bwana Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi basanzwe bakorana nawe ndetse n'abajyanama biwe baramusabye ko yatanga itegeko karundura ryo kurasa cyane cyane bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23, ibikomeje gutuma yaratangiye urugendo rwo kubahiga hasi hejuru haba ku nyubako zabo ahakorerwa inama. Ngira ngo benshi murabizi mu minsi ishize ubw'ingabo za M23 zafataga umwanzuro karundura wo kuva mu mujyi wa Goma, nubwo bitazwi neza niba uwo mwanzuro bari basanzwe babufite cyangwa se barawufashe inyuma y'ibitero karundura. Byemezwa ko M23 yari maze kurasa cyangwa se guturira imwe mu nyubako ziremere cyane, yari yamaze gupreza yuko yari mwikorerwamo inama zikomeye cyane n'abategetsi ba M23. Nyuma yo kubona yuko rero ibitero byo mu kirere bikomeje kugira umusaruro udasanzwe, byaje gutuma M23 by'umwihariko ikomeza kugenda by'umwihariko iraswaho mu buryo budasanzwe cyane cyane hakoreshejwe izi ndege z'intambara. Umwe mu basirikare by'umwihariko ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko utifuje yuko amazina ye atangazwa ubwo yaganiraga na Media Congo Akadomoneti, yagize ati twahawe isezerano ndetse twasabwe kuperereza ndetse no kurasa ku bategetsi ba M23. Bati twasanze ariyo nzira nziza izatuma dusha intege uyu mutwe wa M23, aho bageze bati mbere yo kwica gitera tubanza kwica ikibitera cyangwa se ikiba cyayimutera. Bati intego yacu ni ugukomeza guca intege umutwe wa M23 ku buryo tuzaruhuka uko tumaze kwirukana mu bice by'ingenzi yamaze kugenda ibohora. Agize ati nitwirukana M23 mu bice bya Goma, mu bice bya Bukavu, mu bice bya Kamanyora, mu bice bya Kavumu Airport, ibi ngibi bizaduhereza umusaruro. Reka mbibutse ko kandi kugeza magingo yanga izi ndege zongeye kugaragara ariko kandi zitagizaho zirasa, ariko amakuru tugera avuga yuko zari ziri gupreza cyangwa se ngo zimenye neza zishobora kuba zasuka umuriro w'ibisasu. Ni mu gihe amakuru tugera avuga yuko ubuyobozi bukuru bwa M23 bwamaze kwimukira mu mujyi wa Goma, ndetse abandi bakanashimangira ko Joseph Kabila Kabanga wahoze ayobora Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka myinshi utagicana uwaka na Perezida Tshisekedi yasimbuye nawe yababarizwa muri uyu mujyi wa Goma. Ibi ni bimwe mu bikomeza gushimangira uruhande rwa leta ya Kongo ko ruzakomeza kugenzura, ni yemwe rukaba rushobora kuba rwanasuka umuriro w'ibisasu mu bice bigiye bitandukanye, aho ruzabasha kumenya neza yuko uyu mutwe wa M23 waba ufite abayobozi cyangwa se by'umwihariko waba ufite aho utegurira ibikorwa byawo cyangwa se aho utegurira inama. Ibi ni bimwe rero mu byongera gukangura ndetse no gutuma uyu mutwe wa M23 wongera gutekereza ku mutekano w'abategetsi bawo ndetse n'uburyo ushaka kuba wacungwa, nubwo uyu mutwe nawe wamaze kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko ufite by'umwihariko ubunararibonye mu bigendanye n'imitegurire y'intambara ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Mu gihe ibitero nk'ibi bikomeje kugenda bigaragara ndetse binakomeje kugenda cyane cyane byisuka mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, mu gihe kandi uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kurasa rutababarira, umutwe wa M23 nawo ukomeje kwerekana neza yuko wamaze kuzabiranywa n'uburakari ku buryo isa n'isaha mu gihe umenya amakuru y'ahantu haba hari igikorwa remezo cyangwa se ikindi kintu kiri gutegurwa kiganjemo ikitari cyiza, nabo biyemeje kuzajya bahita basuka umuriro w'ibisasu nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wohereje umurundo wa za drone rero ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo nk'uko amakuru atugera bivuga, nyuma yo guhishura yuko kandi anabo bagabye icyo gitero, ubu ngo biremezwa neza yuko umutwe wa M23 waba by'umwihariko uri gutegura by'umwihariko kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye mu gihugu cy'u Burundi guhera muri 2023 cyangwa se mbere ya 2022. Amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha ingabo za leta ya Kongo, yemwe n'ubu ngo ibitero bituruka by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo by'indege zitagira abapiloti cyangwa se izindi zisanzwe, byemezwa neza yuko izi ndege ziba zagurukiwe mu gihugu cyo mu Burundi. Iyi nk'uko amakuru akomeje kutugera bivuga rero mu magambo arambuye, umutwe wa M23 washimangiye yuko rwose kimwe mu ntego ufite ari ukuzajya usanga izo ndege ndetse n'ibindi byose bizajya bibangamira uyu mutwe, gusanga ibyo bikorwa byabo aho birereye bakabyangiza mu buryo budasanzwe.
mu magambo ye yanditse ku rubuga rwa X, Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa AFC yashimangiye ndetse anagaragaza neza yuko umutwe wa 23 ufite drone ziremereye cyane ku buryo zishobora no kugenzura ikirere cya Goma cyangwa se bashaka kuzohereza igoma. Ibyo baje gushimangira ko nibyo byabaye muri Kisangani, nubwo muri Kisangani haje kugaragara ubwirinzi bukomeye cyane, aho radari zahise zibona ko hari indege zaje maze zose bakaziturira mu kirere zitari zagira icyo zangiza. Ubutasi bw'u Burundi rero bwamaze gushimangira ndetse no kugaragaza ko bwamaze kumenya amakuru yuko umutwe wa 23 wafite gahunda ndetse n'intego zo kurasa ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cyitiriwe Mekiro Ndadaye giherereye mu gihugu cya Bujumbura. Ubusanzwe iyo hagabwa ibitero hano muri Kivu y'Amajyepfo, mu matangazo menshi y'umutwe wa 23 uzasanga bavuga yuko izi ndege zaje zigaba ibitero ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Usibye ko Burundi ari kimwe mu bihugu nimero ya mbere bizwi neza ko bigira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara. Amakuru yakomeje kugenda avugwa hirya no hino aravuga yuko nyuma y'iminsi ibiri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani cya Bankoboka giherereye mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo kigabweho igitero cya drone n'umutwe wa 23. Uyu nkuko bikomeje kugenda bigaragara wemeje ko ari nawe by'umwihariko wakirashe mu buryo buremereye cyane. M23 yemeje ko yarashe kuri kiriya kibuga ndetse kanasenya ikigo cyayoborerwagamo ibitero bya za drone z'igisirikare cya Kinshasa FARDC. Nyuma y'amasaha make rero perezida wayo Bertrand Bisimwa ateguje ko uriya mutwe rero ugiye gutangira kurasa ahantu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zifashisha mu kugaba ibitero bya za drone ndetse n'iby'indege z'intambara za Sukhoi 25 ku baturage bo mu duce babohoje ndetse no ku birindiro byabo. Kimwe rero mu bitero biremereye cyane bizengereje ndetse by'umwihariko bikomeje kugenda binabangamira umutwe wa 23 ni ibitero byiganjemwo ibigabwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo nagarutse ku bitero biremereye cyane byagabwe hano by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport, ndetse byemeza neza yuko uyu mutwe wa 23 watangiye gutekereza ko wazingutwa ngo ukava muri ibi bice. Ariko kandi ku rundi ruhande amakuru atugera avuga yuko baba bariyemeje ndetse bakanigira inama yo kumenya neza aho ibitero byabituruka, ku buryo nabo bagomba kubanza kwahereza isomo rikomeye cyane. Amakuru atugera avuga yuko kandi uyu mutwe wa 23 ibitero byose byo mu kirere bimeza neza yuko bituruka mu Burundi, by'umwihariko ku bibuga by'indege byaho, cyangwa se bigaturuka Ikisangani cyangwa se Ikindu cyangwa se za Klemi, ariko nimero ya mbere batekereza mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cya Kisangani ndetse n'icya Bujumbura mu Burundi rero hari mu hantu by'umwihariko ya 23 yakunze gushyira mu majwi cyane ko yifashishwa mu kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane, by'umwihariko abatuye mu Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru atugera bivuga. Iki gice kandi gisanzwemo ingabo nyinshi z'u Burundi zishinzwe kuba zimaze amezi menshi cyane zikorera ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, nubwo leta y'u Burundi biciye mu muvugizi w'igisirikare cya Brigadier General Gaspard Baratuza aya magambo akunze kwiyamiriza kure, agashimangira ko ingabo z'u Burundi nta kosa na rimwe zifite, ahubwo zikomeje gukora ibikorwa byazo neza mu bice zisanzwe zikoreramo. Gusa gahunda ya 23 igomba kurasa ahantu hose Kinshasa yifashisha mu kugaba ibitero byo mu kirere mu bice uriya mutwe igenzura, by'umwihariko yanashimangiwe n'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga, ubwo yashimangira ko indege zayo rwose zishobora no kugera i Kinshasa. Yanditse ku rubuga rwa X ati umuburo twamaze gutanga ku kibuga cy'indege cya Kisangani waciye umurongo utukura. Ubwiganze bwo rero mu kirere bwari bushingiyeho, by'umwihariko ingamba za Kisekedi by'umwihariko ntibukiriho. Guhera ubu ngubu rero igikoresho cyose cyo mu kirere kizoherezwa kugira nabi abaturage bo mu bice byabohowe rero kizasenywa aho giturutse cyangwa se gishobora kwangizwa. Yunzemo ati amatwara yo kwirinda mbere yo kugabwaho igitero yatangiye gukurikizwa, buri kibazo cyose kizakubitirwa by'umwihariko aho gitangirira. Ibi ngibi byerekana neza yuko umutwe wa 23 wari umaze kubona neza yuko ibitero byose byo mu kirere bikomeje kugenda bibangamira ku buryo budasanzwe, mu gihe bwana Tshisekedi nawe yari amaze kubona neza yuko ibitero byo mu kirere bimwe mu bikomeje gutanga umusaruro, ko byari bimaze gutuma M23 icanganukirwa igatangira kugizingutwa ngushye aho batangiye kurasa. Nubwo Nanga atigeze aharera ubutumwa igihugu cy'u Burundi, ubutumwa bwe bwumvikanisha ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura nacyo nigikomeza kwifashishwa mu kugaba
ibitero mu matware ya M23 nacyo kigomba kuzaraswa nk'uko bigaragara. M23 cyakora kandi ku rundi ruhande yakunze kuvuga ko nta gahunda ifite yo kujya mu makimbirane n'u Burundi kuko rero butarimo rero ifitanye nabo rero ibibazo, dore ko yemeza ko leta ya Kongo ariyo yonyine bafitanye ibibazo biremereye cyane. Uyu mutwe ku rundi ruhande ariko kandi wanakunze gusaba u Burundi kuvana ingabo zabwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomeza kwivanga mu makimbirane atabureba. Ni ubusabe Gitega kandi yimye amatwi, ndetse amakuru avuga ko by'umwihariko mu cyumweru gishize ingabo zayo n'iza M23 bacakiraniye hafi y'umupaka w'u Burundi na RDC maze hagapfa bamwe mu basirikare bo ku mpande zombi nk'uko bigaragara. Andi makuru anavuga ko kandi abo bikekwa ko ari abakomando ba M23 baraye bagabye igitero ku mipaka y'u Burundi ndetse na Kongo, bagashimuta abashinzwe umutekano babarirwa muri 24 by'umwihariko bayirindaga, nubwo ari amakuru tutari twabasha kugenzura neza. Uruhande rw'u Burundi rwamaze guhishura ko ubutasi bwarwo rwamenye yuko umutwe wa M23 waba witegura kugaba ibitero mu buryo budasanzwe. Icyakora bashimangira ko ubwirinzi Burundi bufite ari nimero ya mbere mu kuzahereza isomo umutwe wa M23 mu gihe bwaburenze umurongo utukura. Aba ni bamwe by'umwihariko matifuje yuko imyidondoro yabo itangazwa ku mvo z'umutekano wabo, ariko bashimangiye ko u Burundi bwiteguye, ndetse ngo Burundi ntago bwajya gutanga umusada cyangwa se umusanzu mu bindi bice, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya n'ubundi ibikorwa byabo byose n'ubundi bitaba bimeze neza. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, dusubire mu masaha imbere turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa.